Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka kubor baman kasngi belawan ra syapi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Hadian balawai ke jingilak kai SPL final hapdeng ke Langsning FC Persia ke Shelong Lajong FC henin ke sengi Arterik Unaiweng Arjar Khatpra. Uni Menteri Ketenat Sports and Youth Affairs uba bantai dor lengdo ula penpau leng bagi nong pathai kubor ke nong ba bau layo i ke jing sitom ber ke jing jong ki nong yelek kai ban lek kai hagane ke madan first ground polo kumta ula kular ru ban siang no da ka artificial turf hangni ula ong baya ka kam on sedang no mentau snem lani haus nem banwan namar ke jing tmu jong ke sarkar kalong ban kentiu ke jing lek kai football hagane ke jela Andai pilai la ka jong khmat bakan no ka jing jenjar jong player breng ke jinglong jong ketika madan breng hadian jong slab ngi ba madan menta kelas ni ba ti nakaliang ka jong agini kisni gi beladap no nai beladap no hadian baga Shillong Sports Association di memba kilawan ban itu sebelum beda bakan ni madan ti nakaliang jong aro so bala sudai bangin ban perkhat no da gumai perkhat mai no nomor ba ke tournament ni gila kai under 18 under 9 under 18 nama tinggi tournament kita nudu ki division nudu ke third division asim sedam lagi layo so nudu ke fourth division dan no milik kejingkua ai kalau ba snano daga artificial turf ini manila kai bun game ni daga don kam daga artificial turf respect ban nakaliang ko jonga la progress sai ban ngada ko mikiru ban mutasi man pensai ban snow tepi ba ya kan ni kemadan menta usnam lani usnam bubanwan ngin siang no da serta galeri barang sa kedai ka ongoing scheme ban ga batikna kalong da la summit ya ka DPR nakaliang ka NEC kan sa take off kila kali na report ko ban ngar wala kali ya ka Shillong Sports Association ba kitang ya kontraktor ban summit na DPR ban pre na dong sodong kat kung gajing don kam nang ba kata stadium barang sa remaining portion kinyo ban sinalang no kata kadai nakaliang juga nak report ko la try kanir ko digaway ka bunta ka ba don kame ban ngait ba kanir kan ulang kam nakaliang ka government ngalada act statement ru bagi lat pathai kubor bangin sa khot yaki in sa konsidon ko ka program nak bunta ban pendon buram ko kubor bangin ai kun ka jingirap ban ai ban motivate ki ban ai min sim su ki nak bunta ka jukun kre nadai nak bunta ka national game bat kumjoi nak bunta bangit kintio ndai tangaya ka football ngi barok kita jing ka disiplin sport sa to jola jungi iba kikna kilong potential hadu kita ta